Tak apa tu, gabung-gabung kita dia boleh pasang tu benda kan. Ha? Alhamdulillah. Okey. Saya pergi masuk dulu. Sorry ya, saya masuk lah. Ini ya. Lu cari dulu. Tolong dulu. Hah? Tak ada orang? Belakang ada tak? Hah? Tak ada lagi, tak ada. Andrew! Andrew? Ya. Andrew! Landas tak ada orang? Kita pintu kita dah buka. Okey, dah boleh buka. Barang tak ada. Tak perlu minyak polis sebab kita buka ni. So, tak perlu sebab tak ada orang, tak ada keluar. Ada kain.